Episode ki patnahin Ned Stark chu Sir Hugh tournament a mountain in anathapa chu ko magachin a hile Sir Barristan Selmy amazong hi Kingsguard khat a hi ana umin aki holim hlonin a hi Barristan hin Ned Stark koma tua thipa Sir Hugh hin sopi koi ma anei hi e ati to ki hlonin khat do na a langkhat hodinga gal anasa dan hozong asai pi in a hi ama hi khangmasa a Mad King kitipa dinga Kingsguard na anapang ahin Robert nin gal ahin zo pha na ama ko ma ngai dam akithuma chipha na chu Robert nin ama Kingsguard adinga apansa pai pai ahi hi chu ho thu a hi Barristan to Ned chu ki holim hlon ahi chuin King's Landing a Ned chu Robert ki mutu pidin agachin hile Robert chu tournament na zawding in agalvon ho aki agut amuin Robert chun kidal na apan alago chu Ned in a het pha chun nang lengpa na hin koi nights nang to kidal dizo sin khununga achunguwa nalunghan na achu ailawale anne sangowa tia nangbo nazo sa diu ahi e tia hilchin pe pha chun Robert in jong alungel chu angata na hi Ned in Robert a squire pa hi Lannister ho ahi a het pha chun Robert nin Cersei in ka squire pansa dinga ai ha seizi le adang ima upay akinei lo ze achu pang ahi e ati pe le Ned in ke ngai dana chu leng hina inaya le eima buina thu ho gel hlana eima ta in ki bolzi ham katin hilaya hin chu ho chu I macha achi la hi e atin hi tournament chu akipan kitan Ned chu Sansa koma mipi ho to na langa aga towin hi chu in High Garden apat Sir Loras Tyrell ahongin Sansa chu pa cha api to kilhanin hlai selin Renly chu adlimin ahi amani hi ge ahi hlonin akingai hlonin ahi mi phawep khat bovin secret na ahead over hitia chu ahi bove Sir Loras to mountain akidal pan hlontan chom khat jovin mountain chu asokolapat akita hla sa ta na hi mountain in azolo pha chun alung hangwal zingin asokol chu chemzama angong atan thla pi zingin hi mi kho ta hi akilan dan chuna chuzovin alo sap chu anop lozi in Loras chu attack a ball pay ta le hound chun ahung panpin ahudo in mipi honjong a aw zingun kligen te ni kidal chu avenom theile on hi Robert jong thilsoh chu aboi pha chun akisian in apho thimin hile hound chun anga chenin mountain wang chun achemza ma sepla in lunghang ta in apot do ta na hi Loras chu ahung zalin winner adin hound chu akhut adop sang pin mipin hound chu kipa pinan a aw khum su tawin a hi tun Varys chu Ned Stark chamber agati in Lengpa hin khu hi a danger tai agati pe le tun na sei bemin King's Landing ko hunglun na chu thla izan ham chi ta a tia don bulle Varys in masa a chu kana ta san zo lo zi na hi e ati to kilonin John Arryn thi jong chu min atha hin poison khat tears of lies mangcha a ki that hi akimat do theina I ma umlo normala angai na dola thi ham poison ze a thi ham ti koi man ki hedo thailo hitia chu ki thijing a hi ati na hi langkhana ozapu in training api dung zuin arya chun mengcha khan adala hile dragon so lugu ki koina dungeon agalut kha in hi Targaryens ho hin dragons ho ananeiziuwa achunguwa touwa gal anasa jiu hi ahi chu dragons ho hi kumsang masang pe a anathigam ta zongleo tu zong hin agu achangu a umna lain hichi hin approve ailwale avet sa chu dragons ho ana umzi nai ti a he sim thusim hilovin Robert hi Mad King ahin gal zo zo wa chu dragons gule chang ho chu throne room
ti chu lengpa to na room a kuna hi chi dungeon a hi akoi do sa hi Arya chu dungeon a hin na lain a hi le gala pat mini aki holim thlana apa Ned Stark chung chang asei hlon chu aza phanin aning khana ki sel tai chi a ki holim teni hi Varys to Illyrio a hi Illyrio hi koi ham tiale episode masalanga Pentos a Viserys teni ucha a ina hlunsa pa chu a hi chipa hin Daenerys khaldrogo to akichena chu gift ni anapin hi khat chu Jorah Mormon chule dragons tui thum Illyrio in Varys koma khaldrogo in tutadin Westeros bulzo ponte azi chu Daenerys in now avop anei toka chule chika chu ha jing na lai di a hi tina zong a umdi pon chika hin khaldrogo in imacha bolzo ponte atin a hi Varys in zong lions to wolf alang to gela hongki dowa diu a hi atin a hi lions tina chu Lannisters ho chule wolf tina chu Starks ho hijizo chun Arya chu apa kom ahlung na in thilsoh amu aza ho chu asei pi gole achin achai kilhon zalin asei do theipon chapang ma hi ji chun aza zo si abonin asei theipon hi hiti chun Yoren ama hi Tyrion to King's Landing a kilhon bom pa chuna ahungin Ned koma nazinu Caitlyn chun Tyrion amanin ahen tai ahung ti pi na hi Ned Stark zong hijizi hin alung kham hle jing ta na hi Arya zong apa ruma pat ahung pot le Starks te household guard na captain elwa le head pa Jory to akisutun Jory ko machun izem tin kapa attack dingin mi hung han lang hile I macha ti sa hive ta chun na atile henge I macha ti sa punge I macha ka ti sa lo diu hi hiche hin I macha nalung kham angai poi tin athamonin a hi chu in throne room Lord Varys to Littlefinger kika nasata a koi hlu hoi zemam ching zemam hilawale chalak zemam tin aki holanin a hi Varys in Littlefinger koma tulai Lord Ned Stark koma na chi a nekimu pi zing John Arryn thi chung chang kholdo na dia neki thu pi ka he Lannister hon na hin hedo leon na hin khodam theina wang hilo di he tia haule Littlefinger in jong eso sa pana na loi khat to agu a meeting na bol thon ken jong ka he attile kin in he renli ahung hungin aholim thon akichain amani koma small council meeting a Lengpa Robert ama ta jong ahung zawe ati to kilonin Ned jong ahung thlung pai pai na he Robert in Daenerys chun now ovaptan makhoting chapa an hinding Dothraki ho to pangkhoma Westeros ahin bulhudiu ahi hizi chun Daenerys hi thado angai tai ati to kilonin Ned chunga jong alung hang thimin kana sei pe pe hilo ham a usal hona tha dia tia sei pha chun Ned Stark jong hichi khala chun alung hang che zo in nang lengpa na hin ken kami het kaloi pa chu hitibe se hin amei doi hi e hichi chapang khat ki cha tin a hole in a hi chu pha chun Robert in a council ho koma Daenerys hi athi te ngai a hi ti Robert chu sei pi un het thim sa un atin a hi le chi pha nin Varys Littlefinger Maester Pycelle chule renli kisanin jong het thim sa di atiwin tua Daenerys hi akitha ale nungle Westeros ahung attack zo loading chule athi amang jong tam loading tua khatleni hinhu kichaya ipi boya ham khunung chana gal ho akon ikikang se zo chu apazoi tin asei pi tawen he hichi thua hin Ned Stark in pha asapon anom pon apan mun dala elwale nga ding zo anom ta na hi Daenerys su na tha nomuwa na thi sa nomule bol zing tawen ahin hand of the king wang ka hilo de tai ati to kelonin apin alado in table a koilan chikoma pachun apot phei ta na hi Robert jong anung langa konin akisenin cheta Winterfella bu bang hola achun ga kitan avela hilaya na mel ka mu kin ale na lol ka tana na luchang ting cha khum ho a ka tun do di tin alung han wal ji chun gamtin asei do in akisen za jing ta na hi
Ned Stark zong a chamber a lut in Jory chu order a bolin gang chalin na thil na lo ho ki pek panin lang hin hilai muna pat ipot diu a hitai Winterfell ikile diu a hitai atitan hi aki gut jing lain little finger ahung wa lut nin Ned koma mi khat to ka kimu to sa pi no me Lord Arryn in athi ding ko na akimu pi khat atile Ned in phat ka nei poi Winterfell ka chi ditai atin ahin amapan phat tam lut ponte pungkhan hobo lut di he adang chu nangin hin ki gel jing tan atile Ned in jong alung an gel thimin little finger to John Arryn in athi kona akimu pi mi khat kom chun achi hlon tan a hi ama hi akizu numei khat ahin Robert cha ahingin ahi hichinu hin Ned ko ma hi John Arryn chun kacha dam lebina hinam ipi angai cha jiam tin ahung vil jing kai jin ahi atin ahi chupha chun Ned jong alung dong khle jingin ahi aman Gendry jong akimu pg tua hichinau sen jong Robert Baston ho a John Arryn in ipizia hebang nga hi lunglu na nei hintem atin ahi tu hin vel langa Caitlyn chun Tyrion chu aso pinu Liza Arryn ko madin apuin ahi Tyrion in Winterfell nei puya koidi nei ti ham katile atin Caitlyn in henge lungsat pe chun kasai nai ahin Lannister hon ipizi ahi a hetlo na diwa lunggel ka khela thimbe a hilanga ichiu ahi Lannister ho chun Winterfell na hung hol phei pe jong lew namulo na diwa ki bol ahi ati pe in ahi Tyrion in jong na chapa chu ken kathat go poye ken katha go na le angol lom ka hi a assassin to chun ka chemcha chu ka kimat sa tha di ham atin ahi Caitlyn ahung pau gut le hilai vela zat neo pabep ho chun attack ahin bolun khat chun Caitlyn an bulu go lai ta in Tyrion in ama pa chu athanin ahi chi hi Tyrion ahin khu adinga amithana masat pen ahi hilai muna cheng elwale buso ho hi za chom ahi wen mole thang la ahi to kilhonin ama ho hin lampia wa le ho hi abulu jiwa sumle pai ne le cha elwale sil le chen ho ala pi zo tingole zamang kit jiu hi hiti chun ama ho chu tampi athiun Caitlyn mi ho jong phachum pi athi a umun mi them khat a ho to chun Liza Arryn kom azon tawin ahi Liza chun ato namuna kun chun Tyrion amu pha chun Caitlyn chu a sen khumin ipidinga Lannister ho hilaya hinan puiham atin hele Caitlyn in nangin Lannister ho hi a danger ve na ti hilo ham atikin in he Liza in jong hitia kana seva nga chu ka inmuna hilaya kamasanga hin khan hin puilut in ka ti be am atikin in he chu in achapa chu asei pha in Lord Arryn in athi ding kon chun the seed is strong chi hi kachapa dinga anasei ahi atin ahi chu John Arryn chun ipi asai na mong ham aban episode na I het diu ahin a ipi chu hile Liza Arryn chun Tyrion chu ammanin ki hen na kulho khatna a hen tan ahi hilai mun vel hi zel ho hi anal theida no hi asunglang ki kha apam lang hi akot umlo ahi akot umlo ho hi koi hi jong le azam do nom chan jam do thei a hi wanga azam do ale thi te di tin a hi vel hi mol chunga a hi na bana leng in jong hi chi mola kisim a hin chule zel ti chu ki hen na kul ho jong hi chuti ma ke na hi mun thuma kot ki kha mun li chan na pa a hi ima ki kha lo hi chi mol be khat ta bang hiya asa na san ko la ngen anoi langa na khi ale na thi di hi jenge hi cha hi Tyrion chu ki hen khum a hi tun King's Landing langa anakile ke utin Ned Stark chun Littlefinger brothela Robert a bastard cha na ako na ahung pot na chun Jaime le asipay hon munjo siapanin a kim vel tawin he Jaime hin Ned Stark jinu Caitlyn hin anaw pa Tyrion amat na ahen chu an hedo tan he ahiti de du wang hin anaw pa alungsin he chupanin Ned Stark chu agin ahile Jory chun nang hand of the king khat hiti chun hauthei pu na te atile Jaime in jong anahi in
tun ahitapoi ati to kelhonin asokola pan akumhlan nazinun kanawpa amat ahin tua hi thilpha su lo di ahitai tia aseile net chun nei tha ale nanawpa jong ahinga ki thla lo di hi atin ahi chupha chun Jamie in aspe ho that so kevin lang ama wang manun tin order api pi in kidal na ai hilawale ki sa tu na chu ta na hi Jamie sipe ho Ned Stark sipe ho chu athat so ke tawin ahi Ned Stark hi hiti tabanga dia ki ginglo hizi a chu asipe jong hlom cha bo se to kalsung do kha ahi kita ta ahing jori jong chu athat do tawin Ned Stark se tan ahi chipha chun Ned Stark to Jamie jong a chemza ma chun ahung ki sa to hlonin akidal hlon ta na he chemza ma ki sa dan kidal dan thim che hi hlon ji chun koi pen hat dham aki hezo tapon wangsit ta chun Jamie asipe ho khanin Ned Stark chu anung langa konin ting cha a keng chu ahin sut pi le tola a hluta na he Jamie alung hangin hichipa chu agavon athat pe na he Ned Stark ko mazong nazinu ko machun seipe in kanawpa ahin thla do na dingin tia agi to kilhonin Ned Stark chu hilai muna chun genthei ta in ada hlan achi do ta na he itidham aban Tyrion in Liza to Caitlyn koma brand that ahi lo chu akisei thla zo dinam assassin chu ama hin solham Jamie in anawpa Tyrion lemu na dinga aban ipipi ahin ball bekit diham Ned Stark in Robert to akika hlon loile pai ki guizop na akoi na laidem Robert in Daenerys hin khu alla anom jingchu agabul hu zo mong dem iti deham next episode ananga kit taw hitenale